Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibyiza gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi njye gusuza kandi kwifuriza ibyiza nitwa Clement Isenga. Mu gihugu cya Afurika y'Epfo Minisitiri wa Siporo muri icyo gihugu yasabiye M23 Ibitero simusiga hanyuma hakabaho guhorera abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye mu mirwano bahanganyemo n'igisirikare cya M23. Minisitiri wa Siporo ubuhanzi n'umuco muri Afurika y'Epfo Gayitano Makenzi yasabye ko urubyiruko rwo muri iki gihugu ruhabwa imyitozo ihambaye ya gisirikare ndetse iki gihugu kigafata icyemezo cyo kohereza abandi basirikare muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kwihorera ku mutwe wa M23 wije abasirikare b'icyo gihugu mu minsi mike ishize. Ibi Minisitiri Gayitano Makenzi yabigarutseho ubwo abagize inteko ishinga amategeko muri Afurika y'Epfo bari mu kiganiro kigaruka byimbitse kuri aba basirikare 14 ba Afurika y'Epfo baheruka gupfira mu burasirazuba bwa Kongo bari ku rugamba bahanganyemo na M23. Ubwo yahabwaga ijambo Gayitano Makenzi yavuze ko abagize inteko ishinga amategeko n'abandi bayobozi badakwiriye kwicara mu gihe imirambo y'aba basirikare itaragera mu gihugu cyabo. Yakomeje avuga ko nta buryo ibiganiro nk'ibi byo mu nteko biba mu gihe iyi mirambo itaragezwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Gayitano Makenzi yavuze ko gupfusha aba basirikare ari ugusuzugurwa kwa Afurika y'Epfo, asaba ko urubyiruko rwose rwinjizwa mu gisirikare ndetse hagategurwa ibitero simusiga byo kwihorera kuri M23. Uyu mugabo yagize ati We have been humiliated. And we must teach people. Twarasuzuguwe kandi tugomba kwigisha abantu isomo ko iyo wishe umunyafurika y'Epfo hari ingaruka. Dufite ikigero cy'ubushomeri mu rubyiruko kiri hejuru ku isi. Mureke dukoreshe aya mahirwe duhamagarire abantu kwiyandikisha, ubundi dufate urubyiruko rwacu turutoze. Ariko mu gihe turi kurutoza mureke tugende twigisha isomo M23. Mureke twica bariya batwiciye abasirikare. Iyi ni intambara, abantu bari gupfa. Mu gihe mwe muri hano mwitana amazina y'ibyubahiro, mugende murwane, nzaba umwe mu bazinjira mu gisirikare ngo bajye kurwana. Mureke tujye kurwana byanyabyo, munkurikire. To go and fight. Let us go and get our people and you must follow me. Abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri RDC n'abari mu butumwa bw'umuryango wa SADC. Ubuyobozi bw'iki gihugu bwabeshye ko bagiye mu butumwa bwo kubungabunga mahoro mu gihe ariko boherejwe ku rugamba rwo kurwana n'umutwe wa 23 urwanira uburenganzira bwawo. Ni kenshi M23 yagiye ivuga ko ingabo zifatanya n'igisirikare cya Kongo FARDC zarashweho mu gihe cyose zizaba zashoje urugamba. Kugeza ubu ngubu imirambo y'abasirikare 14 iracyategerejwe muri Afurika y'Epfo kugira ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Ni mu gihe kandi hari bagenzi babo baheze igoma kuko M23 yamaze kubagota nyuma yo kwigarurira umujyi wa Goma. Perezida Afurika y'Epfo Ramaphosa aherutse guca amarenga ko aba basirikare bashobora gutaha mu gihe cyavuba. Ku rundi ruhande ariko Julius Marema yashinje perezida w'iki gihugu Ramaphosa kubeshya no kwica ingabo z'iki igihugu. Julius Marema uri mu bagize inteko ishinga amategeko muri Afurika y'Epfo yemeye ko guverinoma y'iki gihugu yabeshye ubwo hafatwaga icyemezo cyo kohereza ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Marema uri mu banyapolitike bakomeye muri Afurika y'Epfo akaba no mu ishyaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Mu biganiro rero by'abagize inteko ishinga amategeko iki gihugu cyagize kuri uyu wa mbere, yavuze yuko ibi biganiro byagarutse byimbitse ku kibazo cy'abasirikari 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo mu rugamba bahanganyemo n'igisirikare cya M23. Ubwo yafataga ijambo Julius Marema yavuze ko izi ngabo za Afurika y'Epfo zijya koherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo babwiye ko zigiye kubungabunga amahoro ariko birangira zigiye ku rugamba kurwana n'umutwe wa 23. Yagize ati The reckless deployment of South African troops in the DRC under the South African Development Community SADC mission
ubutumwa bwa sadeke muri RDC buzwi nka Summit DRC bwatangiye mu Kuboza 2023. Twabwiye ko ari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ariko ukuri nuko abasirikare bacu batari hariya kubungabunga amahoro, bari ku rugamba barwana n'abarwanyi bafite intwaro ndetse bafite n'amayira ahambaye ya M23 ifite ubushobozi buhambaye ushyigikiwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Guverinoma yacu yayobeje abantu. Ukuri nuko abasirikare bacu bari kurwana n'umwanzi ufite intwaro nziza, ufite ubushobozi buhambaye ndetse n'uburyo bwiza bw'ubutasi. Mu gihe izi nyeshyamba zifite ibikoresho bya gisirikare bihambaye, abasirikare bacu boherezwa gucunga umutekano, nta drone, nta ndege z'intambara cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi ibya gisirikare. The recent M23 offensive on Goma has highlighted significant shortcomings in the South African National Defence Force. Baratereranwe, bararwana intambara badashobora gutsinda kubera kunanirwa kw'iyi guverinoma. Igitero giheruka cya M23 kuri Goma cyerekanye intege nke ziri mu butumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo. Ubushobozi buri hasi mu bijyanye n'ubutasi bwarigaragaje. Igisirikare cyacu cyabuze uburyo bwo kubona amakuru ya nyayo, kandi mu gihe gito kigira ngo cyitegure imbere y'igihe M23. The SNDF response can also be criticized for its sluggishness, allowing M23 to seize strategic positions before effective action was taken. Tugomba kubyemera. Kohereza ingabo zacu muri Kongo ntaho bihuriye n'amahoro, ahubwo no gutamba abasirikare bacu ku ntambara idafite iherezo. Iyi guverinoma ikomeje kohereza gupfira ku butaka bw'amahanga, kandi iyo bibaye nta nubwo imibiri yabo igarukanwa mu gaciro ikwiriye. Turacyategereje imirambo, na nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo avuze ngo yagombaga kuza bukeye bwaho. This government continue to send them to die in foreign land, and when they do, their bodies are not even repatriated with the dignity they deserve. We are still waiting for the bodies, even after the Chief of Defense said the bodies will come the following day. Julius Marema kandi yavuze ko ashyigikiye uburyo bw'ibiganiro mu gukemura ikibazo cya M23 nk'uko inama iheruka yahuje abakuru b'ibihugu bo mu bayobozi ba Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse na Afurika y'Iburasirazuba yase yabyemeje. Tukiri muri Kongo kandi nuko umutwe wa M23 watangaje ko ushobora gufata umujyi wa Bukavu. Umutwe wa M23 ukaba watangaje ko ushobora gufata umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi ubugizi bwa nabi buri gukorwa gukorerwa abawutuye bukomeje kwigaragaza. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki yitwa Lawrence Kanyuka ku ya 11 Gashyantare 2025 yatangaje ko ingabo za RDC n'abafatanya bikorwa bazo bakomeje gukorera amarorerwa abaturage batuye mu mujyi wa Bukavu, barimo kubica no kubasahura imitungo yabo. Yagize ati AFC M23 yumva amarira y'abaturage b'abasivili bo muri Bukavu. FARDC n'ingabo byifatanya bikomeje gukorera abasivili amarorerwa atavugwa ari mu bwicanyi no gusahura ku bwinshi. Ibi byaha bigomba guhagarara bwangu. Bitabaye ibyo ntituzigira andi mahitamo keretse gutabara abanyekongo. Ubutumwa nk'ubu kandi M23 yatanze imbere y'uko ifata umujyi wa Goma ku ya 27 Mutarama 2025. Icyo gihe yari maze iminsi ihanganye n'ihuriro ry'ingabo za RDC mu mujyi wa Sake mu nkengero z'umujyi wa Goma. Umutwe wa 23 witwaje intwaro ugenzura ibice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo centre ya Nyabibwe, centre ya Minova, Numbi, ya Karehe n'inkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu bitari kure y'umujyi wa Bukavu. Nubwo ingabo za RDC n'iz'u Burundi zikomeje kwiyongera muri uyu mujyi ndetse no muri iya ntara kugira ngo zihanganire muri Bukavu kugira ngo Bukavu idafatwa, abakurikirana hafi by'intambara bagaragaza ko M23 ishatse yafata uyu mujyi byayorohera nk'uko byayoroheye ubwo yafataga umujyi wa Goma. Ndagushimiye cyane, njye nitwa Clement Ndayisenga, nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.